kapa kha Hindu sakhomi kulmuk takle nam in thlir na dan le sakho dan dang te ken kotlat mi nima sela ama to ka chuan siam thatu a reformer ani ve tlat thung nei chia te le sudra nam hnoi hnung jok ten Sanskrit trong an ziakin an chiar ve turani lo ti te sakho le khabu thiang lim dang te an zir ve turani lo ti te chu angai dan ani ve tlat lo midang te hna tlang aw pui vak ai chuan a in chung khura en chin phot tha ati a kanu atangin bul atrana kanu chuan apasal remrot na chu zomin Sanskrit thiam chung chuang taka aron chuak ta ane kanu chuan inlam na zong a hlena eirong bol in suk le in chung sekre khoite fahrahte en kol le mi khual chonte sakhomi nu pui le nu thatakin anti turchi ang zong chu ativek thrin ane zan lama darkar tam tak chung sakhole khabuthiang hlim puranik thute chu taimatakin azir thina chuwang chuan sakholama ariat na azaw em ane Mangalore districta kapa te kho chung le a chevela cheng brahman pandit tho chuan kapa ina nu pui hne na tong thiang hlim azir tir chu thil dik lovani ti in ti top tuminan beya ani ero chuan an do dal na te lo ma chon turin aloin pu cha diam thung Hindu sakhole khabu thiang hlim azir na sat ema wangin meichhe le sudra namte zirtira thiang ani ti nem nge tu le khabu thiang hlim bung le chang te chu a soi chuak thei zela a thil ti dik lo chu sakho pui thiam lu ber hne na an reporta Krishna pura le udipi khuwa matva vaisnava pol mun pui bera ko anita a kapa chu guru pui thiam lu berle pandit ho in khom ma a chuan a in lana anu pui azirtir chante a soifia ta a man lai thuziak te arona meichele sudra te tan Sanskrit puranic literature zir chu thil sual ani lo ti in guru le pandit ho chu amin thei tatlat mai ani hemin hu hian tu main anti bui zui talo bok sakhomi kulmuk siam thatu ti in aming alo thangta ani kapa hi Mangalore district mi ni ma se Mysore state ramribula Western Ghats tlang chipa ram hnoi pilril taka mun athanga ta chuan ama tan in asa a khovel beng cheng laka ain thir filim theinan te azirtir na akal pui theinan te le tlo tu dil chu tak te ti buai reng lova apathian biak na mun re rai anei theinan te ani eizon nan abu mun le coconut huan anei te amang thin ani inatana mun athan chu sakhothila zinmi te tlo thin mun thiang hlim alo ni hlau maya kumtluanin khwal zinte an local thina mi khwal then chu asa kho biak na peng pakhat ani awangin ama sen sawalo mi khwal chu ati tu renga angaya chu hmana chuan kumsom pathum chung a oma anna te fian rial takina thoka ma se ati tura angai ati nalama sen so anga ema wangin asum le pai zong a khoral ta fekani ti chuan a in chu chuasanin sakhomi khwal zin tenun pilgrim's life azo alo ngai ta ani kanu soidanin an inan chuasan lai chuan tharuk mi lek kalani a hruipuya siam bom lian taka minda a papakhatin tlang chi patranga phaizol thengin a chipin min phura ti chuan no sen te kani lai atangin kazin kong nun chu ain tran ve ta ani mithen khat chuan athil ti awang chuan kapa chuan ngai sanga then khatin an musit thung mi te soile ti a abuai lova dik ati ang chu ti mai thina ne kanu ka u mi pa le ka u hmeichhia le midang te azirtirin acher hriam bok ane kumriat mi vel kani in kanu in min zirtir tana kumsom panga kani thlengin achun zoma heng kum chung hian midang puina tlem te chau manga keima a ka zirna ka kalpui theinan karil ru acher hriam thiam hle khati hun lai khan me chetan sang zo ka zirna mun school a ngai lo chu ba ka kanu le pa te chuan
an fahrahte chu pon lam khovel nena in kung kai na nei tir an du lo ani sakhomi takni tur le an sakho dan te vong tlat turin min du ani sakholam ni lo zirna secular education eng po chu moksa kong dal tu anga ngai ani sap trong zir le len cha ho hindu ni lo te nena in kung kai na nei chu nam phat san na le nakin huna hlimna beisena zong zong lo pha na khop hial ani chu wangin kan zir thei chun le kan zir tak chu Sanskrit grammar le dictionary te puranik le tunlai hla thu trong tuang pa nga ya zia te chu ani mai ka khiat thei tira tangin kanu le pa te chu mun thiang hlim pakhat atangin mun danga anjin kol reng thina mun khata tha engmo zat chamin luipui thiang hlim emo dil thiang hlima emote anin buala temple te tlo in mani in chunga pathian lim te le temple pathian lim te an bia a temple emo munrem chang la ya purana te an chir thin purana chir hian chan patni aneya ahma saberle poimo ber chu sual la ka fi hlim nan le moksa mu theina na hlok na loman mu nan ani achan dang le chu kuddo kherlova rin om taka ejon nan ani purana chir tu te puranika anti te hi mun langsar lai tempula emo thingkung nuaya emo luipui le dil kama te an thua an kutin an le khabuziak te an kenga mi kalvel te le temple tlo tu ten an hriat theinan oring takin thuk nein purana te chu an chir thin ani a thu chu Sanskrit trong ani awangin angai thatu te chuan an hrethiam lem lo puranika te chuan an hrilfia kher angai lova an du chuan an hrilfia theya an du lo chuan an hrilfia lo thei bok ani puranika in purana a chhiar hian reilo te akianga lo thu emo lo ngai thatu te chuan thilpek an petlang pui thin puranika chuan angai thatu te thil ti le soya rilru pe mi alovin a chhiar zom zela ngai thatu te chu an du huna an lo kala an du huna an kal le mai thin an lo kal hian an zinga sa khomi deuh te chuan an hma a bokhupin chibai an buka ama le ale khabu chu pangpar te thei te thil thum te silfen te poisa le thil dang te hlanin an bethin ani ngai thatu in puranika hnena thil pe ka pek lo chuan thil tha ati atanga a hlok na hmu sa zong zong po a hlo vek don ani thil pek te chu man to angai kherlova bu fai emo bu chi tham khat lek te po poisa duli lek po ni se atok em ani pangpar bor khat lek emo thing thiang hlim na khat lek po pathian te tan chuan atok ema ma se a hlan tu hlok na chu a thil pek tama ain ngat ani ti an hria a chu wangin a thei anga thil phal ni an tum thin ti chuan puranika chuan vantlang mona purana a chhiara tangin amamo zong zong amu thin ani kanule pate khan he eizon na hi an hna berani a kan chung kwa in vantlang mona purana te kan chhir thina ma se tul chung tongin kan letlingin kan hrilfia ngai lo poisa le eitur kan mamo tok ba ka a chuang liam kan hmu thina kan mamo ba kan man ban chu sa kho zinna atana kan sen sewatan le brahman ho nena chanpuina pe ka tan kan mang thin ani hetiang nun hi kan chun zom zela atopa chun ka pa chu alo chak talova tha anei tak lowa wangin purana chiar turin min kai hrui thei talova nadang thok turin kan tling lova achan chu hindu sa khole khabu thiang him bak thil dang reng hrelovin kan seilian ani na hnuai hnung kan thok thei lova eitur zongin kut kan do thei heklo kan nu le paten poisa tlem an lakola chu sum chu khovel thiamna secular education zirnan te lo mangni ila chuan kong enga motakin kan eizon na kan dap ve thei tur ani a ma se chu la chu ti ngai na der to silo kan ti salam mamo phuru turin he kong hi kan zo myo si a
kum thum chung chu heng sa kho thil ti ba ki engma kan ti lo atopa chuan kan sum nei zong kan mang zova pathian te la chuan min tran pui der bok si lo tram kan tuara khati hun lai khan kan chen na madras ram po in tram atur tana ele in awang hle a mun tina mi ten cho an ngeya ke ni pore thei dang te ang pokin mun sang kan va kuala kuddo emo na ngoi nung tho emo chu kan chapo na in angam lova rin om taka eizon na kong dang reng kan shebok si lo kan ma chuan chok nge ya thi mai lo chu ma bak eng ma a lo ani kapa kanu le ka u hmeichhiate chu chok nei wangin tharei lo te chungin an boral ta veka khatiang hun rap thak la ya she kan tor te kha ka soi fia seng lo ani ka u mi pa le ke ro chu kan dam kho chua ka kan du kan mu theinan mun thiang hlim tlo le luipue in bual le pathian te biak chu kan la chun zom zela le khabu thiang hlimin ti tura atuk zong kan ti a kan hriat phak china dan te po kan zom kim veka ma se pathian te chu kan chunga an lom chuang lova an ron in lar hek lo kumtam tak chung ra chu nei lova sa khorong kan bol nu chuan pathian te le hetiang kong zo tura min hril tu le khabu a betu te ta na lo man ro pui tak tiam tu la ka chuan rin na kan hlo tan ta ani chuti chung chuan nam dan te chu kan la zo ma pathian te kan la bia a sa kho le khabu kan zir chun zom tho ma se kan sa khu a kan rin na alo dal ta ka wangin khovel thiam na zir le rin om taka eizon na kong zon lama kan in sum ta bik lo deu ani kan nu le pa te le ka u hmeichhia an thi nu khan kum thum chuang mun ranga kan wa kuala temple tam tak kan tlo a luipui tam taka kan in buala chonge yin kan in pha niama pathian te thingkung te ramsa te brahman te le kan hriat thei zong kan bia a ke in mel sang li chuang kan kala nom na engma kan dong ngai lo achangin mi khongai thil min pek kan eya achangin engma eilovin kan oma silfen chiele mu sitom tak nen dharmasala alu chuan thlen na tur kan mungai lo chimlam atangin marlam kashmir thlengin kan waka chumi nuwa khochhak lama kalin sang khat zaria samsari le pariat khan kalkata kan thlengta ane Kolkata a chuan kum khat vel kan chama brahman fing tak tenen kan in mel riata Kristian in khom puya som kan ne a chu enge ani kan hrelo kan brahman thian ten kal tura min ron awangin kan kal ve a kan dam chunga avoi khatna atan Kristian te in khom na kan telta ani ta chuan mitam takal khom kan mu a min lo dong song thalle a thut pha thut na nem dokan le khon warte a oma chung zong chu kan tan thil thar vek ani India mi sap mi pa le mei chianga in thuam dang dai tak kan mu a Reverend K.M. Banerjee le Kalicharan Banerjee te ang an ming chu brahman ming pu ma se anin cheidana wanga sahib anga lang te chu makkan ti hle achan chu brahman then khat te po sap ho ne na chokil hovin sa khongai saklo takin an khosato miau si ane in khom kal phung chu makti takin kan thira enge an ti ero chu kon hre thiam lo reilo te nuwa pakhatin le khabu kewa chumi atang chuan thil achiara ti chuan an thut pha ma an thing thi a then khatin mi ching chungin thu an soya chu pathian hna an tong trai dan ani ti min hrila chibai buk tur milim engma kan mulova an thut thleng ma a an thing thida wang chuan thut thleng hne na chuan chibai an buk nia kan ngai chu Kristian te pathian biak na ka hriat dan mol mang tak ani Kristian fel tak te chuan Bible thiang lim Sanskrit tonga le lin le thil thadang min pe a le khabulan dan chu moi kati a chiar katuma ma se ka hethiam lo atong man chu Hindu sa khole khabu Sanskrit tong nen adang lam ema azirtir na po adang lam awangin khale khabu chiar kha
hun khoral na mai nia ka ngaya ma se khamini atang khan ka hlat ngai talo ani Kolkata kanom chungin pandit thiam tak tak nen kanin mel riata chen khat chuan meiche in khung te hnena sa khodan bu anga meiche mo phurna te zirtir turin min ngena ka zirtir main uluk taka ka zir masak anga ya wangin Kolkata a hindu dan bu chua te chu kaleya chu ba ka na atana min pui thei tur le khabudang te ka chiar boka Dharma Sastra te ka chiar lai chuan thil tam tak amma aka riat ngai lo ka hrechuwa ka thil engkim deuh thaw hian in mil lo a zela lekhabu pakhata felber anga asoi kha lekhabu danga chuan fello ber ani le tlatrin Mahabharata ka chiar lain he thu hi ka mu a Veda te anin anglova Srimitis sakhodan bu te anin mil hek lo Nam sang le nam nuai nung hmeichhia te chu hmeichhia an nena awang hrimin an suala an sual tak zeta ram huai ai po in an sual zoka mipa te angin moksa an changve theilo ani karma laka zalen na moksa changtura an beiseina nei ve chun chu an pasalte biak hi ani pasal chu nupuitan chun pathian ani a atan pathian dang an omlo chu pathian apasal chu misual berle poisak neilo berpo ni se ama chu apathian ani tlata chibai abuk turani alung oilo chuan meichhia chuan apathian te chen na van lu theina beiseina nei theilo apasal chu thil engkima ati lom ero chuan van rama chuan aboi nu ni turle Svarga a no chi zuar sang tam tak te zinga anu pui pakhat ni turin ham thatna adong ve thei chau ane meiche chu tiang din mun thleng chu kal phal sak ane a ma se moksa emo zalen na tak tak chang tur chuan sa khothil thati ro pui tak tak ane anga ya chu tianga ati chuan nam sang mi pa a apiang non ve thei chawang chu ti huna chuan Veda le Vedanta te azir theyanga ti chuan Brahma dik tak hriat na chu nein ama chuan aluang ral ve thei chau don ane meiche in moksa kong azo theina tura thil dang dai tak pakhat chu adu dan zong chu apasal thu ada a mani a thu nei lo top hi ani maya apasal chu pathian chun angin thinlung zong ina bia anga boy nuai nung ber ani na a chuan ahlimin alung oi tur ani meichhia chuan Veda le Vedanta zirturin dikna anei lova Veda le Vendetta shelo chuan tu ma in Brahma an hre theilo chuwangin meichhia chuan meichhia ani chung chuan zalen na moksa achang theilo ani hedan bok hi sudra nam nuai nung te chunga po man ani Sudra te chuan Veda nzir thiang lova Brahman te ti thei sa khothil ti ang chi kha engma anti ve thiang lo ani Sudra tu po in Veda an chamri alo hria ani chuan hremna atana beng chunga suan tui chun lu turani Veda chang khatlek po lozir an chuan zusaver vor ashoka leilu tur ani Sudra tan zalen na mu beisena chun chu Andam chung zonga nam sang zok pathum te rong bol sak hi ane a ti chuan an lo man te khol min nam sang zoka alo piang non le theyanga kummak ta duai tam tak nuwa brahmana run piangin Veda le Vedanta te azir thei don chau ane nam noi nung ber dalit te tan phei chuan engma be seitur a omlo aran san noi nung vok ang maya en anne a an hlim thla le an ori ringot po in mi atibol lo thei pathian te chen na mun an chang ve lova kummak ta duai tam tak chung an pian nona nam sang zo ka an pian ve mial lo phei chuan zalen na mu be seitur an nei lo ane nam hnuai hnung te chu nam sang zok ten pathian an biak na tempula an lu ve phal sak an ningai lova chu wangin heng mi re thei mu si tom tak te hian lung
engmani na po lo le bel ke te chu charin rong sen an hnoya thingkung hnuaya te kong sira te temple te takte te an mani in an saka te chuan an da an tharau tui halna ti re nan chibai an buk ve thina ne an va khongai thak tak em amu ve lo tan chuan an din mun lung chiat thak je hi hriat thiam rual anilo an chena mun chu khotina daipon lam brahman thiang hlim te kal ngai lo na mun a zel ani turani kano panlaya tangin heng hindu sa khothurin te hi kalo hreverie ruai to a ma se dharma shastra ka zirchin nuwa chuan ka thinlunga na sa takin ron thok ta a kamit chumuang changin ti varin a oma meichhia ka nena anga ka mabak thimzia chu ka mufia tula sa khothamon na konga phei chuan mun ka nei velo ani ti chiang takin ka kheta ani keima le keima chu kalung oilo hle a sastra in min pek thei bak thil enga modon ka chaka ma se enge ka du chia chu ka resi lo ani nikhat chu ka unen ke shop chandra senan an ina min soma duat takin min lo dong songa in chung lama min hruai lu tin anu puile afanu te min mel riat tira afanu pakhat chu kuch behar maharaja nen anin nei hlim lol ani amale achung te chuan min ngai natna an lan tirna sa hle a kan hodon chuan veda pu pakhat min pe a veda ka zir to le to lo te min zota ka zir lo thu le meichia chu veda chiar tlak an ni lo awanga phalsak an ni lo thu in ka changa veda ka zir chuan sa khodan bo chia ka ni dona sin ka ti a hindu thurin ka soidana wang chuan anuya za hle a engma asoilo na a veda le upanishad te zir turin min rona ka thinlunga ngai tu na thar alo luta engwanga veda le vedanta chu zir lo tur nge kan ni ti in kein zota a reilo te hnuwa meichhe in veda azir chu thil sualani lo ti ka in rin tir theita ane ti chuan upanishad te vedanta le veda te chu ka chiar tan ta a ma se kalung oina abo tul thung heti lai vel hian ka u chuan min boral san ane kapa khan kan sa kho chanchin hren ne hle turin min du a chu wangin no pangte a pasal nei child marriage turin min tilui velo ka u meiche ero chu arwal pui mi pa nen alo in nei tir to a ma se chu pa chuan le khazir emo ka u ne na sa khonun dik man a peilova annu pakar a that lowa wangin ka u nun chu a hre om hle a ka pa chuan chu tiang chu ka chunga thing ve turin a du lo ani hei hi namdan kal ani chuwang chuan ka pa chuan na sa takin a tur renga brahman khotlang atanga in no chu ang tluk ani ma se ator chelna le mi pa ani na ang takin a tura dik atiang chu ti in le khazirna hun tha min siam saka sa khomi nun manga hlim taka kaum theinan min buat sai ani chuwang chuan kumsom ni patni ka ni thlengin pasal nei lovin ka oma kapile pu te sa khuwa rin na engma ka nei tak lo wangin sudra nam bengali pa nen kanin nei ta ane kanin nei nu kum ni po thing lova ka pasal chu tui khia wangin aborala nausen pom chungin khovel pa chon turin keima chawin ka umta ane bengal le assam vela kumli chung ka oma bengali tong ka zirbok asama silchar khuwa a ka pasal nena kan khosak lai khan kan le khabu bom library a le khabu te takte hi ka mu a engtin nge chu ta chuan alo om ka hrelo ma se la chuakin ngai nom ti takin ka chiara bengali tonga zia chanchin tha luka ziak alo ni a silchara chuan baptist missionary Mr. Allen a oma a kha tokin min lo tlo thina chanchin tha min hril thin Genesis bung khatna min hril fia khovel siam chanchin chu purana le sastra a ka chhir den ain an lo ema wangin angai nom ka ti hle thudik tak ni a hriat na kaneya ma se engwanga chu tianga ngai nge kani ti ro ka soi fia thiam lo ka sa kho hlui la ka rin na ka lo to wang le
thil thazok be seya ka thinlung atui hala wangin Kristian sakho chanchin chu ka thei angin ka zira he sakho thar hian min tilung oi chuan Kristiana ka in pe ang ka ti a ka pasal mission schoola local to chuan Bible chu a rebel hle a ma se Kristian ni chu adu haulo anu puin van tlang ma a baptisma changa Kristian mu si tom tak te pola tel tur phei chuan adu lo le zual ani a thin rim hle a Mr. Alena chu kan in a local to lo turin ka thilang ati hialani damrei deuh se enge thleng tur ero ka hrelo sa kholama thamon na kamamo tak zeta hindu sa kho chun be se na engma min pelo brahmo sa khwala thil chiang tak ani bok si lo mi hringin ama du zonga asiam chop mai ane sa kho rang atanga tha ati lai athlang khoma ama man turin asiam mai ane brahmo sa kho chuan mi hring fin na le thil tha le thalo hriat na conscience bak in na anei lo min tilung oi thei lova ma se hindu sa kho kulmuk tak ai chuan tha kati lai le karin lai ala tam jok tho ane ka pasal thi nu chuan silchar chu sanin puna a kan kalta a heta hian kum khat ka chama reform party hrui tu tele prathana samaj member ten du takin min lo dong songa tranpuina min pebok Mr. Ranate Modak Kelkarle Dr. Bhandarkar te chu mindu sakzul tu te anne Miss Herford High Church Missionary chuan Marathi tongin thuthung thar min ron zirti thin hemi hun lai hian sap tong ka zir tana primary reading book atangin min zirti thin ane ma se achang chuan reading book ain thuthung thar zir chu nuam ka ti zo Reverend Father Gore po in min ron to a Hindu le Christian sa khodang lamna min thil fi thin ane azir tir na khachu ka hlok pui hle kadam chunga ka na tho tura ta na in buat sai nan le kha zir turin sang khat zariat sumriat le pathum tir lama England ka pana England ka thlen tir chuan Sisters of Ontage sister thiang hlim ten min lo muaka anjinga pakhat chu Pune a St. Mary's Home Miss Herford in min mel hriat tir to ane sister te chuan an home min hruaya anjinga pakhat ka tharau lam nu lo ni ta chuan khovel lam thiam na le sa kholam min zirti tanta ane achunga le Miss Bell Cheltenham Ladies College principal chunga khan arul sen lo ba kanai ane hemi te pani hian katan thanem an ngai ema kadam chunga katana tangkai thei tur thil min zirtir ane an hmena tanga ka thil zir tam zo chu tharau lam thil ani a nu mangai na le tharau mi an ni na in kanung chang siam that nan na satakin min puya heng Kristian nu thatak takte kuta min da awangin pathian hena lom thu ka soya ka fak bok ane tumkhat chu Mother Superior chuan boruak thar hip turin Londona an home branch pakhata min tira ta chuan sister ho chuan an mi chan chuan na rescue work min en puya an chan chuan a homa lo om to thin ma se tuna chuan danglam na na satak chang to te ka mu a Krista mangai na le she om tur te khongai na a khat liamin an nun chu dam lo te le chak lo te rong bol saknan an hlan hial ani heta hian miten om an ti te siam thatura malak ani ti ka reve chawani Hindu hovin nam hnoi hnung le ten om anga an ngai chu Christian te chuan khongai takin ngil nei na an chunga an lan tir ani si a kan rama Hindu te zinga hetianga meiche chan hai te chunga ngil nei na lan tir chu kala mungain kala hrengai heklo tuma in duat taka an biak ka hrengai lova an ata wanga sualkong an zomek atanga hruai kir tura beina kala mungai heklo Hindu sastra a peichuan hetiang meiche te tana khongai na hi a omlo shrimani misualber khongai na phulo angangai anni full hama home katlo tuma Sisters of the Cross te khongai na rongbol na ka mu chuan Hinduism le
Kristian sa khua hi ain person tak zetani ti min ngai tu tir ta a min zir tir tu sister hmena chuan engin nge Kristian te chu heng miten omte ngai saka chan chua du na thinlung put tir ti ka zota ani chuan samari hmeichhiate Krista in ton dan te chiarin min hrilfia Kristan misual te a hmangai zia soin ani chuan a hmusit lova chandam turin a local zokani ti in min hril ani Hindu le khabu thiang hlema hetiang thu hi voi khatma kala chiar ngai lova kala hre ngai hek lo chanchin tha zo hana bungli na ka chir nu chuan Krista chu amma le amma ain chalang nge yin chandam tu dik takani ti ka hre thiam ta a Krista lo chuan India ram le khovel mun te na mei chen ngoi chia te chu tu main an choi kangin an tidang lam thei don lo ani ti chuan ka thinlung chu Krista sa kholama hi pin om chanta a father gore ale khabuzia ka chiara tangin adik zia ka riat fiat nuwa kum sang kha zaria somre le pathum kum top lam khan one teisha sister te ne na ka om lain Church of England baptisma ka changta ani ka riat thin sa khodang zong ai po atha sa kho thar ka mu ta ka wangin ka hling hle a ka thian te le ka nam puite an lung oi don lo ti ka ria ma se he ke ka pen hi in chirna ka nei ngai lo Hindu sastra in min pek bak thil thazok ka thlat lela chu Christian te Bible ka mu a ka lung oi ta ani baptisma ka chana nem nge ka ni nu chuan sa kho thurin le khabu sang chiarin Christian sa kho chu uluk zokin ka zira Paul denomination sang zirtirna inang lo tak tam tak ka mu chuan min ti buai hle a an zavayan an thurin bik hum hal nan le Paul dang te nena anin an lo na soi fia nan Bible book an mang veksi a baptisma ka chan nu kum nga chung chu heng zirtirna sang te hi ka zira England le America ako om chungin uluk takin ka chi boka Paulian le langsar High Church, Low Church, Baptist, Methodist, Presbyterian, Friends, Unitarian, Universalist, Roman Catholic, Jews le adangte baka, Spiritualist te, Theosophist te, Mormon te, Christian Scientist le, Occult Religion betu te kamuboka. Christian Rama sakho in pol nuai kamua, anzirtir na in person lomzia kamu chuan, karil ru ati buayin mak katihle ane Theosophist ho zinga India Rama Nastika pathianom ringlo kamua spiritualist ho zinga tharang le ramhuai bia kamua Christian Scientist ho zinga all Vedantist te kamuane anzir tirna chu katan thil tharanilo India Rama anni na hlui angkhan kalo hreto a America a kahan mu chuan an Indian thom no hlipin an omna ram sikle sa ne na in mil turin sap thom no an hamai chawni in gria ane ka sa kho thar mu chua chuan kalung oi viu na a ka hiat thiam china chuan ka thuak ala boiri hle ane ka thinlung chuan thil thazok ala thlahlel fana baptisma ka channa tanga kumria ta chau Christian sa khua tak chu ka chara katana tok viu ma se Krista sa khotana nun na le mitin ti eng tura local ero kala char lo ti ka hrechuak ta ani kumsom parukal ta khan kanuna phek thar keu ani a lal isu Krista chu kamimal chandam tu ani ti kalo hreta ani amma nena in pol na nuam tak kanei ta a kanun chu hlimna in akhata lalpa Jehovah chu ka chakna le ka hla ani si a mi chandam na aloni ta boka ti in zol nein chu wangin chandam na tui khura ta te chu lim takin tuin la cho yang ati omzia chu tu na chuan ka lo hreta ani chu lim na chu keima mai chuan ka vong seng lo samari hmeichhia atui bel nu chia kho chunga vatlana mi te hne na ho u
ka thil ti zong min thil tu mi pakhat lo en ro u hi Krista chu ani lo mo ti tu ang khan ka omani lali suan ka ta na thil ro pui tak min ti sak hi ka mi hring pui te hne na ka hril tur ani ti ka hria a ke ang misual min chandam thei chuan midang te po a chandam thei em ang ti hi ka chiang ani ka ti tur om chun chu ama le misual te amhangai ziate chandam tura thil ati thei ziate midang te hne na hril hi ani chu wangin unaw du tak heti taka mi mal thil ka soi hi min dem lo ka bei se mi mal thin lunga thil thleng te hi van tlang hre pho chu atan chuan athiang hlim lutuk ani ma se engwanga hetianga puang zar hi nge ka ni a chan chu ti mak mo ka chunga ain ngat ani si a chanchin tha hril su ila ka chunga pik don si a ke ang misual chandam turin Krista Isua lo kalani ti hi atam thei ang pirhnena ka soilo thei lo ane min chandam ta lalpa chu fakin omro se ama pathian hne na local te chu atop thlengin a chandam thei bokani anmani tong trai sak turin chatua na anun reng awangin pathianin mithil chik mi taka min siama sa khothil po tiamin thil engkima ataka ti chin manga thudik zom chu ka du thin ka pian na sa khuwa po kha ka en chin vekto ane ka hria tang chin china chuan ti lo ka nei lo le khazir mai ne lovin le khabuin ti tura ati ang zong po ka ti vekane midang tam takin chu tiang boka anti lai po ka mu ti tura thu pek zong an ti a ma se atop na lungchia thlak tak chu chung thil chuan a chandam chuang lo ti ka mu a keipo min chandam hek lo tharau lam mamo na satak chuan nar dang atanga chanpuina zong turin min norzok ane kan pile pute sa khuwa a hlui to awang le a that bik awanga ka chuan em chu ka kalsana ngai ta a chu chapo na chuan ka chipui tam takte chu chandam hlimna an nei lo ti hereng chungin Krista muturin adal tatsi ane Krista a lo chuan eng tikama chu hlimna chu an nei ngai lovang tharau tui haltam takan omti ka hria a he ka testimony chiar then khat chuan tanpuina an mumial ma na le tharau thiang hlim chu keima a chenga min hruain min zirtir ti ka hriat hian mal min soma ka hlok le ane sam number somthum le pahni chang riata lalpa thutiam fing taka omtir chein ikal na tur kong chu ka en tirang chia kamita en reng chung che in rem karuat sakze lang che ti hi atakin katema anuam hle ane tharau thiang hlim chuan pathian thutiam tin reng dik taka lak dan le a o ngai thlak dan min zir tira a thu kalo oilo fo thin awangin poi ka ti hle a ma se ane chuan dam takin min hawa ka diklo no min hmu tir thren voitam tak shrem ka ngai huna om thren a thutiam chu atok lekin ka hremang chia shrem lo chuan I chuak top lovang ti hi ane tlin lo na tam tak ka neya lalpa rem ti danang zelin siam that ka ni thren thil lo thleng eng kima hian akuta om ka ni ti min hriat tir hian aso thin hle ane ti chuan phun noi nan mun a om lo lalpa o ngai thla a ka thinlung zonga ka zom phot chuan ka hlim hle a engkim akal tluang mai thin ane rin na a fia na te harasat na le lungai na te po malsom na ro pui taka an chang thin kumsang khazaria somko le pakhata tang khan ka chaklo na kara Krista ta na thurhetu ni tumin ka beya mi te hne na Krista chanchin le misual te ammangai zia hril hi Kristian Nu na ahlim omlai ber ani ti ka hmu chuaka kumsom le pahni vel kalta khan le khabungai nom tak The Story of the China Inland Mission The Lord's Dealing with George Muller le New Hebrides Mission din tu Life of John G. Patton ate kachiara heng mi ropui pathum Mr. Hudson Taylor Mr. Muller le
Mr. Petona te chanchin hian karil ru atne le annun ka chir zo chuan ramdanga anti ang pukin India rama hian lalpa rin athei velvem ni ang ti in ka ngai tu a kan rama hian mission enga motal lalpan ami te chunga arin omzia le Bible thu adik zia atakalan tir tu tur din ni ve se ka ti hle ani engwanga missionary then khat te hian India rama rin na mission andin ve mai lo le ti in ka in zot fo thina ti chuan lalpa chuan ka hne na engwangin nge midang ti tur kak lovin nangma nge in iti mai lo thil harsa chu midang ti tura da mai hi ava ol sam em mani nge ya ti ai chuan min ti a chu o zoite min biak na awang chuan ka in thiam lo hle maya khati hun lai khan India rama faith mission alo omreng to ti te kalo hremi alova hemi nu hian tlem alo om to ti ka hria a mun sang sanga meicher eng tak anga pathianin alo din awangin lom thu soyani kum sang khat zaria som ko paruk top lama kan rama tram na satakatla khan ti sa le tharau lamal som na atan amarin chan chungin pen chuaka na thartan turin lalpan min shuaya kathin lungzong zongin lalpa chu arin om ani ti ka hria a ko tu cheu arin om ani Thessalonica thon khat bunga changsom ni palia asoi ang khan he chang rang ka chak hi Krista thisenin kathin lunga aziak ani lalpa chuan katan thil ro pui chir sen lo min ti saka angil ne na hi ka phulo sam number za pathum chang soma kan sual na te angin kan chunga atilova kan kholong na te angin min thung rul heklo ti hi adik zia ka hria afapa isua thisen chuan kan sual zong min tlen fai sak thin toite in soi ila lalpa chuan atharawin athu min zirtira ni tin athil ti makte min hriat tira pathian thu hi atop thlengin ka ringa atakin ka en chhina adika ni ti ka muchuak ani pathian chu fakin omse katana angil nei na awangin lom thu ka soyani lalpan rin na apen chuak turamin kova ka oita ka wang khan ka hlim hle a eng kima ama rin chana tharau lam nu na tante taksa hrisel na tante thuro na tante eile in sille fen le mamodang zonga te toite in soita ila Philippi bungli chang ruk te chang som pakuale Bible mundanga pathian thutiam te hi adigani ti ataka hriat fia hi malsom na ropui ber ani lalpa chunga ka phurrit ka nga awangin harsat na le lungkham na lakata chua zalen kani a he Mukti Mission a hian mi sang khat le zanga chuang kan khosa a kan hausalova kan ropui heklo ma se kan pa vanami ko tatangin ni tin eitur kan mu a kan hlimani kan ni tin mamo bak chu duli pakhat po kan kollova bank account kan nei lova khoi hmuna tangma in sum mu na nget emo endowment emo kan nei lo kan pa pathian chau kan rin chana tu ma hlau tur kan nei lova ro chan tur engma kan nei lo in chirna tur engma kan nei hek lo lalpa chu kan ro hlu kang chak ngai lo ani abana chuan thlamuang takin kan chola kan chunga athil ti engkima arin om ani hetiang pa kan nei awanga kalom na le a that na awanga ka thinlung hlim na hi tongka in ka soifia zolo ani kumsom le pakua kalta sulai thla khan India hmeichhiate tana thatnem ngai tak thian thate somna awangin Philadelphia khopuya tangin San Francisco kapana San Francisco a thali chuang ka oma Golden Gate atangin Japan le China kaltlangin Bombay panin longin ka chuaka pathianin a thatna ropui takin America a thianrin om le thatak tak min pe a katna a min pui antiam mani katna hi atira chuan zirna education lam hlir ani a kan skola omte chu sa khozalen na pe tur anni a Bombay ka thlen vele Hmeithai ta tan
home din turin ruam man na zong siam ani bokani San Francisco atanga longa kan chu ani lo thlenga ram rang le nam rang ne na kaldonin ka inria a kama a chuan engkim athim mupin ka ria ka thing thi a kan pa vanami mangai nanga takkota chuanin hlanin longa chuan ka chuang ta ani khati lai khan karin na kha ala chian lo ema wangin ka thi nuwa wana nge shem muna ka kaldon ti po ka chiang ngam lova pathian muturin kala in peilo ani tun nailoka San Francisco khopuya lirning rap thak tak thleng tele Hong Kong longchong muna thipuya wanga mi tam tak an thi thu ka riat truma ka omdan ka soi fia thiam lo ama mutura ka in pe ma a khatiang lirning rap thak le thipui lo takte ka chunga thlen tir lova heti chen min la dam tir wangin pathian hena lom thu ka vasoina sa em heng muna chiat tok te hi ka tor pui tak zeta San Francisco le Hong Konga ladam chun te chu pathian in chandam vek se ti in ka tong try ane San Francisco atanga longa ka chua don le Bombay ka thlen nu khan kan homa om te hna sa kho thu a ti luina man lo ni ma sela nitin oring takin Bible ka chiaranga Krista mingin pathian dik tak nena ka tong trai ziang ti in karil ru ka siama ti chuan ka nam pui mei chiaten thil omzia an mua an riat hian sa khodik le chandam na kong chu an ron zo chua ka beisi ane kumsom le pariat liam ta a school kan tran tir khan day scholar zirlai pahni chau kan neya tuma Christian ni turin kan tur lui ngai lova tuma Bible zir turin kan ti lui ngai heklo ma se le khabu chir tur zinga sa kho le khabu dang tenen Bible chu da ani ve a pathian dikle that zia ni tina kan riat tirna testimony chuan metam tak thin nunga ngai tu na thar asiam sak thrin ani kan school din atanga kumsom aliam nu chuan kanin kai ruina dan te chu tlem kan ti dang lama chumi hnuwa chuan zirlai lak lu thar apiang te chu andu thlanna zalenna za sak anni rualin sa khozir tirna pek vek anni mei cheno pangle nula sang tam tak kan homa lo lu te chuan keima ang pokin Krista chu an charta a mani in ngai tu na fi man mang theya pathian thu an chira tangin an mitti varina oma an zinga tam tak chu ti tak zeta piang tharin pathian fakle choi moi turin chandam annita ani ka mei chepui ka mangaya ka tong trai sak mi zatam takte ropui taka chandama an om ka mu theya wangin pathian hena lom thu ka soya heng zong hi ram tina pathian chia lorin om kan vai tana tong trai reng thin tu te an tong trai channa ani min han fiate reng u malakia bung thum chang soma ti a lalpa chona hi ka changa ama churin omle dikani ti ka mu chua kane ani chu tong trai na ngai tha a chang tu pathian ani ti ka ria a kami te chu anmol pho reng lo fang ti athutiam le athutiam sang tam takte hi adikane ngai thatu du takte u lalpa chu ka fia tong hian fia ve turin ka nge na che u o lalpa that zia chu tem chin te reng u amma arin na ngat mi chu ai nga thole ni khat chu chanu lam na thok tura kanin buat sei laien ka thopui pakhat le puna collector hi office kong khara an lo lang hlol maya an patni chuan Bombay governor za takin mukti aron tlo tur thu min shila makkati hle a achan chu governor me vin hetiang mun kil khor le choi moina le ro puina engma nei lo million te tlon lung oi thiam bok si lo na mun hi aron tlo du ang ti karing phangai lo ane relo te a kamakti na chu bova governor chu mi ro puile sa tak ni ma se a che jia amola atlang nel ema wangin nuam katita zoka Bombay presidency chunga million berin akong kalna alo apiang te chu hlim takin a bezela
kan na chung chang chik takin azot velte ka mu chuan mu nom ka ti hle a heta hian enge thling ti a hre chiang hle ni in alang mission mun sang a en zo chuan mang tha ti in min thla a akal ta a thil thleng magle hlim tak ani min tlo awang le kan chunga a that na hi ka theil to lovang a local dom ti kan riat lok lo awangin lodong song turin in pu chana engma kan nei lova chu wangin kan ne na angin min ron mu ani then khatan vei kuala then khat engma ti lovin an thumai maya then khatin an na an lo thoka then khatin tual an phiata then khat in chi fel takin an oma then khatero samthur takle silfen chetak nen an oma then khat le khazirin an buaya then khat thil engma ngai tu lem lovin boruak enin an lo hoi vel mai boka hetianga inrin lo laia intlo thut ni hi alo tha khop mai governor om lai le akal nu thlenga ka thinlunga thil lian tak lo lu ta chu hei hi ani kanlal isu krista po hetiang che hian ingtiknia emo alo la kaldona keini zinga ama mutura lo in peisa te chuan ama nena turin boruaka hroi chho kan ni anga limna na satak kan chang don ani hlautur le mel ma te thil engma kol lova lo chu avanuam don em kan chandam tu in he khovel lal chu alo kal me kani keima chan engma anei lo ati ang khan soi ve thei ila avanuam don em lalpan katana thil min ti sak zong ka theyang tokin ziak do nila chuan le khabu chu alian lutukanga tu mainan chiar pe lovang chu wangin ka tharau lam chan chin spiritual experience hi athei anga toin ka zia kani lalpa thatna ka chante hetianga ka puang zar thei hi lalpa chunga kalomin ka falhim em chiar tu ten ka nampui mei chia le mi pa te tharau lam mamo na satji hi in riat thiampui kherlovang herama cheng te hi suala an pila thimcha mup nuaya an thu ani mi zong tana athlona pek hi riat pui tu tur kan mamo ani kum sang khat zakwa pasari nulam khan pandita ramabai chuan napui ber pakhat aneya chu bible pumpui marathi tonga lelin ani khati hunlaya bible lelin omsa te kha brahman tong sang tak mangaziak ani awangin meichele nam noi nungten an hrethiam lova ramabai chuan ami chengte Hmeithai fahrahte le khathiam lo te ta na hriat thiam ol sam tur bible lelin adu ani hemi ti tur hian greek le hebrew te azir bela adam chung hun tha zong aseng ta ani ma se thlipuela kiang lo kum sang khajakwa somni le pakhat khan vandui thak takin afanu nei chun akut ke a ahman le a hna chun zom tu tura abeisi manorama chuan aboral santa hlo maya afanu thina chuan athin lung atina ema atar chaklo na in abom zuya ataksa poina tur hle abenga ngonga arisel na apan hle to bok ma se kalungai lai takpo in lalpa chuan min thamon thin ti in ahna chu achol sandu chuang lo ani pathianin afanu a hroi saknu lok anakum mai sang khajakwa somni le pahnia chuan ramabai chuan ahna hnung chu athok zo trek to a adam lo khum atangin bible proof reading chu atiram rama maktak main bible bupum pui aendik zo vek nu ahna azo fel chian nu noka april ninga sang khajakwa somni le pani khan pandita ramabai chuan he khovel hi achua santa ani athini hian mukti mission chuan lalpa chu minveng tu ani ti hla an sa a fahrahte hmeithai sang tam takte chuan annu chumit tuinen an thla liam ta ani voina hian pandita ramabai chu aum to lo ma se ram hnoi pilrila papakhatin hmeichhia po in lekha an zir turani tia afanu azir tirna ra chua kha voina chuan india hmeichhia te tan chan chuana kong khar lo ni ta hmeithai re thei ei tur nei lo le
beise na nei lo khan India rama rin na mission ropui ber adina athi don khan rosum le pai engma anei lo athan lunga hi ziak ane a lalpa hmena chuan akalta anna tho te chuan azui zelang ti in India hmeichhe zinga hmahruaitu ropui pathian thu oile mitlom Pandita Ramabai chanchin chuan vo in thlengin min la fui reng ani Pandita Ramabai Mukti Mission hi Pune khopui atanga kilometer sumruk vela hla ketgaun khua a oma ramzau taknein compound chunga biakin te school te damdo in le chena in te om ani Ramabai hunlai ang bokin meiche chan hai fahrahte hmeithai te tan chenna pe a chungkwa ang takin family system in anin enkol ani manorama afanu mingchoya ansak school thatak mai neya nursery atanga junior college thlengin zirna a omani tin bertimi school middle te tan an nei boka hei hi an ming thanpui hle bok ani damdoin Krishnabai Memorial Hospital a oma hei hian mission compound chunga mi tele a chevel khomi puite tan damdoi lam rongbol na thatak an nei ani tin Ramabai hian kutna tho hi aza thlak lovani ti thina bongvul nate lian tak mai an neya tin huan agriculture lam an nei boka an mani anin todel em ani Mukti Mission hian India ram chung mai nilovin khovel hun sang USA UK Australia New Zealand le Canada te support group an neya chungte chuan an rongbol na an thlop rem bokani Pandita Ramabai thi atanga kumza chuang hnuah po Mukti Mission chu meichhe le naupang te tan beise na le chandam na hmun alani zel ani tin Pandita Ramabai hian adam lai le athi hnuah po choi moina ropui tak tak adonga hengte hi alangsar zualte anne pakhatna chuan Pandita le Saraswati hei hi Calcutta University faculty tena an pek ani a changkhat zaria somsari paryata pek ani kumsom ni mi chau ani lain Calcutta University Senate Hall mithiam rualte ma a finfiana a machona Sanskrit sloka chang singkhat le sangriat chuang abai hat theya hrilfiana ne na soi thei vekane meiche hetiang thi thei hi anla mu ngai lo awangin Pandita mithiam scholar ni na le Saraswati finna pathian nu ti minghi award tanan pe ane patnina chuan Kaiser hin medal dongboka hei hi British sarkar King George pangana pian champualin kum sangkhat zakwa som pakwa khan British sarkarin an hlan ane an hlan chan chu India rama meiche te zirna konga apmalak na le tram atlak laya mirethele fahrahte chandam tura atna tho ropui takte awangin an hlan ane pathumna chuan commemorative postage stamp hei hi October ni somni paruk sangkhat zakwa somriat le pakwa India sarkarin India meiche te din mun choi ka na konga atho hlok ema wang le hmahruaitu ropui ani awangin athi hnuwa India sarkar chuan ama hriat rengnan athalak chuan na postage stamp ati chuak ani tin apalena chuan feast day anti a koshan in nibik an siamani hei hi Episcopal Church USA le Church of England tena anti ani a arong bol na ropui takle rin na apen chu awangin April ninga athi ni hi feast day yatan koshan ni poimo tanan puang ani heng ba ka hian khovel mun sanga meiche te din mun choi kang tu le missionary ropui anga ngayen choi moina chi sang pek ani bok ani